Бүгін қара, қандай шаңдуу айлана. Келіп сіздер уюшулган майрамға, жарашатко сіздер үчүн бұл күні, мақта ырдап, қандай сөзді айтсам да. Те илгертен келе жатқан баянда, теңир тоодой бийиктик бар аялда, бийиктикти, улуулукту урматтап, тизе бүгүп жүрөлүчү аялга. Арулук бар, пейил мүнөз жүзүңдө, темирдей эрк акылыңда күчүңдө, те илгертен айтып келет накыл кеп, жашоо жатат аялзаттын ичинде. Аял эне жашоо берген дүйнөгө, аял бакыт алып келген үйлөргө, аял жолдош акыл кеңеш түптөгөн, жакшы жаман жашооңдогу күндөрдө. Жамаачылап жакшы кылган жаманды, ыроологон наристеңди балаңды, күн майрамдай күтүп турат ар күнү, эх аялсыз жашоо кандай караңгы. Күн да нурун жер энеге тараткан, күн көрсүн деп жер энеде адам жан, сулуулукту барктап жүрсө экен деп, жаратканым аял затын жараткан. Арулукту барктай сактай билели, аял затта арулук бар себеби, апа деген бир ат үчүн керекпе, аянбастан башты ийип берели. Алтын баштар аман болсун асылдар, апа, аяш карындаштар жакындар, аска эмес керек болсо айдагы, өскөн гүлдү алып келгенге акын бар. Sen barda tört tarabım, bulağımsın Apa, bir aytkan sözüңө şattanamın Apa, men seni Mekke'ge alып baramın Apa, biyikке жетелейт айткандарың, чынарымсың Apa. Sen barda tört tarabım, bulağımsın Apa, bir aytkan sözüңө şattanamın Apa, men seni Mekke'ge alып baramın Apa.
Biz silerdi ayal zаты barктайбыз. Biz silerdi ayıga tеңеп маңтайбыз. Бүгін ушул кирип келген майрамда бал сөздөрдү аягандан чыпайбыз. Surma бар сулы көзіңдің, сұқтанам сүйкім сөзіңі. Сыздаса сен деп жүрегім, ой сырдашқым келеді өзіңі. Қиялым қойбой еркеме да, қызығам сен де селкиге. Жалыңды жашты кезінден жан ашқым келеді өзіңі. Жарашып тұрат бір өзің, ой жалжылдап жанғады көзіме. Ақылым қойбой еркеме да, ашықпын сен де селкиге. Bir boldu elçigeni, жүрегім далчы енчиңе. Чылабай жасты көрдүне, ой чылашык болду өзүңе. Көңүлүм койбой эркеме да, кол сулам сенде селкиге. Sen de selkige. Чоң ырбат майрамыңыздар менен. Мактайбыз, мактаганбыз аял затын. Аты гүл, атың алтын, затың алтын, өзүңсүз булабат түтүн уланып келе жаткан ата салтын. Köpçülükün aydama, oydu koy, döndü bas, boydu bas, eşler seni baykala. Ten tuşuna koşulup, tenin menen gömül aç, kempir menen çal jatat, genç menen taң atat, kүйö menen kız jatat, külkü menen taң atat. Атын бүлік болған соң, аштан тойдың қалған соң, бүлік түрі не пайда, арғаның сұлу болған соң, арқырап беттен олған соң, сұлулығы не пайда. Бүлікті менген үндемас, көпкен бойдық түндемас, жорғы менген жолдамас, жорғол шешен тоқтамас, ойноқты қатын іштемас, ойноқ келін түштемас.
aç, kempir menen çal japap, keş menen taң atat, kүйөө менен кыз жатат, күлкү менен таң атат. Аял заты жашообуздун мүрөгүсүң, акындардын ырларынын түнөгүсүң, алпештеп уул кыздарды сен өстүрдүң, көргөн эми сый урматын үй бүлөнүн. С праздником! Выживайте, поехали! С праздником, милые дамы! Киевским образом! Давайте радоваться! Выше руки! Молодцы, Караква! Еще громче! Давайте споем! Хорошая песня! Немного теплее за стеклом, но злые морозы нажмут теперь исполнятся июньских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Или я вас не слышно? Еще! И! Белые розы, без защиты шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед, ветры, голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне. Выше руки, поехали вместе! Еще громче! А почему так тихо, ваш праздник? Еще! Молодцы, вот какой! Можно танцевать, можно! Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голуби гонять, разбить пташку только за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голуби гонять, разбить пташку только за косу, на самокате мчаться по двору. Забудьте кредиты, зря выше руки! Еще! Молодцы, конче! Супер, супер, милые дамы! Молодцы! Коробков, вы самые лучшие! Давайте споем! Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. Они долгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. Они долгий вечер, станет ночью темною без снов. А теперь мы вместе. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь,
седая ночь, ты все мои тайны. Но даже ты помочь не можешь, и темнота твоя не одному совсем ни к чему. Я не слышу громче! Давайте покричим «Ты, Буран!» Супер! Бразилия! Бразилия! Apa деген söz menen til kuralat. Apa деген at menen kal kulanat. Apalardın mayramın kutluktavay aytkılaçı. Kaydiger kim turalat? Я целую твои руки, моя родная. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Мама, всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, мама. Мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я. С благодарностью я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Светло к небу вместе, на душе светло, мамочка родная, как с тобой тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой мамочкой была. Жизнь подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь большего не надо, мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости, ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне
Apa kelir aman bolu var dayım, bar boluşsun, kim bolbosun baldarın, uğuldun uğulun, kızdın kızın jetelep, bul jaşoda bolbosa eken armanın. Ayal zatı bar bolsunçu ardayım, gülüp caynap açık bolsun manayın, arvakta urmat sıyga bölünüp, gemi besin, azaybasın katarın. Cibitip candı bir özü asılsa, her degi bağlaşın gerek cer cügü, götürüp gelet mekendi, meretin alıp merimin bere. Asılsa alıştı jakından kanaldırmay, namuslu akılcaktan baktığa, var bolu asıl zattan baş
Ansıza beni deli 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 yaşarım bir yerini buralar Atacur bulana dönür Caz olur canı Atacur bulana dönür Caz bulup cadırıp caynap naz bulup Kapanı aydap gül gönül Aksi arnap dünönü caşattı Beyni güldüğün appak beribi Irdaylı maktap üydüğü Kut bolup gelet dünönü sakta Asılsa alısты жақыннан қан алдырбай Намысты ақыл жақтан бақтыға Бар болу асыл заттан башталат дүнө Асыл зат ең үйгені дели демине Жер шары тегерене туралар Ата жұрт улана көмір Алысты жақыннан қан алдырбай Намысты ақыл жақтан бақтыға Бар болу асыл заттан башталат дүнө Асыл зат ең үйгені дели демине Жер шары тегерене туралар Ата жұрт улана төмір Ең қымбат, ең үйгені дели демине Жер шары тегерене туралар Ата жұрт улана төмір Туралар ата жұрт улана төмір Сіздерге майрамдық мағынай тартулаған шығармашыл топқа дүркіреген қол шабулары. Құтманды күніңіздер менен, құрматты бүгінгі чоң салтанатқа себепкер болып отырған асыл зат айымдары. Жарқыраған жаз менен қошу келіп келген, жашауға көріп берген, дүйдегі түркіт болған, ағамдың көркі болған, үйдің құты болған асыл зат айымдар, ағелечек апалар, ежелер, жеңелер, қарындаштар. Бардығыңыздарды дағы бір рет 8 март аялдардың ел аралық майрамыменен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Аял затына айтса сөз жетпеген, аял затына мақтау шек жетпеген, аял затына ар бір күн мына ушундай майрам, ар бір күні жүзіңіздер бүгінгідей жайлары болып, бізден жашаудың көркі болып, дайыма бізден өмірдің тұтқасы болып, бұл жашауға бар болыңыздар. Қарақол шағырдың мериясы тарауынан ұйышылып отқан 8 март аялдардың ел аралық майрамына арналған салтанатты ашық деп жариялайды.
Рахмат, орын алыңыздар. Бүгінгі асылзат айымдардың ел аралық майрамына арналған бірінші құттықтау сөзіменен сахнаға Қарақол шаарының мэрі Жумаев Ермат Жумаевичті шақырамыз. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, сиздерди жадыраган жаз менен бирге кирип келген эл аралык 8 март айымдар күнү менен чын жүрөктөн куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Ар бир эр азаматтын артында бир күчтүү аял заты турат десем жаңылышпайм. Дүйнөдө болуп турган жакшылыктардын бардык жакшылык самалыктардын бардыгы ушул аял заты менен байланышкан десек да жаңылышпайбыз. Аял бул асыл, назик, жакшылык. Мен ойлойм, мамлекетибизде туруктуулуктун, тынчтыктын бирден бир кепилдиги сиздер. Себеби ар бир тарихи окуялардын артында дагы күчтүү айымдар турат. Мамлекетибизде тынчтык болсун. Сиздер бар, биздин ырысыбыз бар. Мен мына залда карап туруп, ар бир сектордун представительдери келиптирсиздер. Эми жаңылышпасам, туризм, образование, культура, күч органдары жана башка бүт ар бир секторда эң күчтүү локомотив болуп, ошол жерди сүйрөп жүргөн өкүлдөр айымдар экен. Мен бул жерден азыр дагы бир ирет сиздер далил болуп бердиңиздер, ага көрүп туруп кубанып атам. Анан эне негизи эле биз үчүн асылда. Апаларыбыз бар, бактыбыз бар. Ар бир күчтүү инсан, күчтүү жетекчинин артында эне турат. Түндүн бир окуумунда келсек дагы өзүнүн ысык чайын берип, акыл насаатын айтып, узун жол жүрсө жеткичекте кайгырып, ушул бир 10 жолу 15 жолу телефон чалып, балам жеттиңби, каяка жеттиң, аман эсенсиңби деп ушундай бир баягы күндөр болот. Жакшы бир кандай десем, бир алтын күндөр бул ар бир бала үчүн. Ар дайым бар болуңуздар, силер бар, биздин артыбызда асказообуз бар. Кеңешер, өзүбүздүн сырдашар бир дүйнөдө эң жакын болгон эр азамат үчүн бул апа деп эсептейм. Ошон үчүн ар дайым бар болуңуздар. Биз сиздер менен сыймыктанабыз, дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Азыр эми ушул бүгүнкү майрамдын урматына айымдарыбызды сыйлоо адебине кезек берели. Үй бүлөнү чыңдоого жана бала тарбиялоого, руханий жана адеп акылактык баалуулуктарды сактоого, Каракол шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана коомдук саясий турмушуна кошкон зор салымдар үчүн ошондой эле 8 март аялдардын эл аралык күнүнүн урматына карата Каракол шаардык мэриясынын 2022 жылдын 4 мартындагы номер 74 тескемеси менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Курткабаева Бүбү Сайнап, Каракол шаарындагы Абид Акматов атындагы номер 4 гимназия мектебинин мугалими, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн катчысы. Ал жагы Солгонбаева Булул Садиевна, Ысык областык бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүнүн башчы дарыгери. Бакизова Азиза Алымжановна, Ысык областык үй-бүлөлүк медицина борборунун стоматология кызматынын стоматолог терапевти.
Börübaeva Irina İdrisovna, Kasımtınızdan Afganistan Memleketi Üniversitesi'nin okutuvçusu. Mukhanova Uluya Aliyevna, Bibosun Hatları Karakol Pedagogikalık Koleji'nin matematika savarının okutuvçusu. Nar Muhammedova Şakira Atabekovna, Karakol Şahırda Krallar Canan Özgürlükler, Adisleştirilgen Olimpiyadalık Rezervleri Spor Mektebi'nin okutuvçusu. Kırgız Respublikası'nın spor çeviri, Kırgız Respublikası'nın bir neçe jollu çempionu. Toytonova Kımbat Ömürbekovna, Karakol Şahırda Krallar Canan Özgürlükler Sportluk Mektebi'nin okutuvçusu. Asya Çempiyonatının kol vazifesi Kırgız Respublikası'nın bir neçe jollu çempionu, Kırgız Respublikası'nın spor çeviri. Muhammedova Kımbat Sapkınovna, Karakol Şahırda Koskoca Kurbanlar Bölümünün 11-15. Örgütlü Karşı Kurtları Bölümünün hizmet mühürlücüsü. Satıvaliyeva Aynagül Rapızovna, Memleketlik Sağlık Hizmetinin Karakol Şahırı boyunca başkanlarının Güreşeler Bölümünün başçısı. Kaparova Bella Kıdırmışevna, gerek zorluk, zorluktan cana gırayımsız mamileden capa çeken onlara jardan verir korbarının direktörü. İsrail'e Aycan Erbekovna, Jeke İşker. Tatırbaşova Aynura Damirovna, Karakol Şahırda Meryası'nın hadisi. Oşandaydı tömündürülür, Karakol Şahırda Meryası'nın razıçılık barakçasının silasın. Tümenbayeva Cazgül Abdullah Kolovna, Kasımtınızdan vakıtları İstiklal Memleketlik Üniversitesi'nin Kırgız Dili Cana Adabiyat Katedrası'nın okutuvçusu. Akınbayeva Şayemedinovna, Karakol Şahırı'nda Nomer 2. Gimnaziya Mektebi'nin sosyallık pedagogu, matematika muallimi. İsmailova Nurcan Konuşbekovna, karantinlik cana ödü boğuklu cumuşlu oğullarının Borborunun Karakol Karatımı Tumoğu Karşı bölümünün buraçı. İzakova Zarina Niyasovna, Kırgız Respublikası'nın Uluduk Koğupsuzluk Memleketlik Komitesi'nin Çekara Hizmeti'nin 20-28 asker bölümünün serjantı. Kurbanbayeva Şirin Maksatovna, Destinasya Karakol Oğulluq Birimesi'nin yetekçisi. Akmatova Baktıgül Doldurbayevna, Kırgız Poçtası Memleketlik İşhanası'nın Karakol filialının başlı ezetçisi. Sulaymanova Aliya Konokbayevna, Istiklal Oblası'nın Önlüktürü Fondu'nun Başkarı boyunca direksiyasının satın alımlar boyunca başkı adisi. Karakol Şahı'nın eri Ermat Cumayeviç Cumayev. Sıylıklarımızda kutlu olsun. Daha bölüyle Çinjok'ta bayramımızda kutlu olsun. Çabuklar. Sıyladım oturan ayınlarına da bir kol çarpıyorlar canlı atımızda. Yeni kutlu olsun size Karakol Şahı'da Deputatlar Birleşi'nin tarafısı Akif Vanov Murat Jakşılık'a geçti.
Саламатсыздарбы, алтындай болгон апалар, ардактуу эжелер, карындаштар, жалпы эле айымдар, сиздерди 8 март эл аралык майрамыңыздар менен Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайм. Ар күнүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө ден соолук болсун, аманчылык болсун. Сиздер бар, биздин ырысыбыз бар, сиздер бар, биздин келечегибиз бар. Сиздер биздин келечегибиздер, биздин келечектин элдер, жаштар. Эненин ден соолугу болсо, баланын ден соолугу болот, баланын ден соолугу болсо, биздин келечегибиздин ден соолугу. Сиздерге ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар. Биздин чөйрөдө, биздин жашоодо сиздердин эмгегиңиздер зор. Сиздер ар бир жерде акыл насааттарыңыздарды айтып, биздин мына кичинекей баланы, биздин келечекти тарбиялап аткансыздар. 9 ай сыздап көтөрүп, андан кийин кичинекейинен бери чоңоюп эр жеткенге чейин, жолуна түшкөнгө чейин ар бирөөңүздөр ушундай жакшынакай салымыңыздарды кошуп, бала бакчадан, мектептен, чоң окуу жайдан сиздердин салымыңыздар зор. Эркектердин салымы 30% болсо, аяктардын салымы 70%. Ошол себептен биздин келечекке болгон салымыңыздарды сыйлайбыз, ардактайбыз. Бизге ден күч берген сиздер майрамыңыздар кут болсун. Буюрса биздин ушул март жаз айы баштап эле бизде жалаң майрамга бай. Анан ушул биздин кош майрамдарыбыз менен өтүп кеткен ушул жарыкка эле 3 мартта Кыргыз мамлекетинин туу күнү болду. Туу күнү 5 март Акалпак күнү болду. Бүгүнкү күнү мына 8 мартта сиздердин жаркыраган майрамыңыздар. Бар болуңуздар, сиздердин келечегиңиздер кең болсун. Сиздер менен биз сыймыктанабыз. Келечекте ушундай ардактуу төрлөрдө жүрүшүңүздөргө биз дайым таасир кылабыз. Бар болуңуздар, ушул бүгүн алган сыйлыктарыңыздарда кут болсун. Эми баардыгыңыздарга бир убакта сыйлык жетпесе керек. Бирок баардыгыңыздар сыйга каттуусуздар. Бар болуңуздар. Анда бизден де Каракол шаардык кеңешинин атынан бир аз сыйлыктар бар эле, тапшырып коелу. Каракол шаардык кеңешинин жана Каракол шаардык мэриясынын шаарга сиңирген эмгеги үчүн төш белгиси менен сыйлоо жөнүндө тескеме. Көп жылдык үзүрлүү эмгектерин, ишиндеги жогорку жетишкендиктерин, коомдук иштерге активдүү катышкандыктарын, шаарыбыздын маданият тармагына, социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон зор салымын эске алып, жана ошондой эле аялдардын 8 март эл аралык майрамына карата Каракол шаардык кеңешинин жана шаардык мэриянын шаарга сиңирген эмгеги үчүн төш белгиси төмөндөгүлөргө ыйгарылсын. Чалабекова Венера Турдубаевна, Каракол шаардык борборлоштурулган китепканасынын мүдүрү. Osmanlı Tamara Hasan'la Karakol şahrının madaniyat bölümünün eşitçisi. Akolova Nurgül Cakapovna, Karakol şahrının dini tarbiye spor logosunun çarpı başçısı.
Karakol Şahlık Kengesi'nin iş kağıtlarının alıp baruvcu hadisi. Söygöy ve Gülzat Kudaybergenoğlu, Karakol Şahlı'nın Canlı Mahmetov adındaki İnovasyonel Mektep Bilim Ayrısı'nın direktörü, Karakol Şahlık Kengesi'nin deputatı. Kerim Bolova Maktugul Berdilik yolunda Karakol Şahlık Kengesi'nin deputatı. Katarkolova Üpül Geripbayevna, Kasım Kılıçdaroğlu Vakıfları Sıkır Memleket Üniversitesi'nin Filologiya Fakültesi'nin dekanı, Filologiya ilimlerinin kandidatı, doçent. Şahlık Kengesi'nin taraması Murat Yakşılakoviç Atilpan. Ардактуу апалар, айымдар жалпы баарыңыздарды дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Алган сыйлыктарыңыздар кут болсун. Ушул жерде көптөгөн апалар, эжелерибиз отурат. Ушул Каракол шаарына бир топтогон эмгек сиңген сиздердин ушул эмгегиңиздер зор. Биздин тарыхыбызда жашынакай иштерди жараткансыздар. Сиздерге де жалпыңыздарга таазим кылабыз. Бар болуңуздар, майрамдык маанай алайын. Ар бирөөңүздөрдүн кабагыңыздар ачык болсун. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Hurmatlı bugünkü saltanatın açılışları, ardaqlı mırzalar, ayımlar, naşını menen bugünkü sizlerden ulu bayramımızdan hurmatlarını algan saltanatın ayağına gelip çıktık. Daha bir jolu gelecekten caz bayramımızdan menen var olumuzlar, aman olumuzlar, her bir gün sizler için bayram, jakşılıklar hoşlaman, jakşılıklar olsun. Rahmat var aman olumuzlar.